ratnu zastavu. Gospodine zapovjedniče, zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Gospodo borci starješine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odnijeće i sutra. Allahu Akbar! Allahu Akbar!